možete čuti, ali ja i Matea smo u avionu, idemo u Francusku. Dobrodošli u ovaj video, ja sam Dina. Što se ovdje događa, ne znam ni ja. Ona je večera, pravo francusko. Gledam utakmicu i ništa ne razumijem. Ali navijamo za Italiju. Dobro jutro, dobar dan. Matea u kaos. Ne mogu naći majicu. Jučer smo došle u Bordeaux. Sad smo u gradu pored. Morate vidjeti kako je lijepo. Imamo luksuzni Airbnb. Mama, luksuzna aparatima. Samo je vrijeme bez veze. Oaza. Samo prati nas kiša. Mateo prati kiša. Mateo prati kiša. Ajoj. A vozi prija! Ja i prija smo na biciklama. Vozimo se do dućana. Danas smo bile u Bordeaux. Ja ne znam, vi me ništa čujete. Danas smo bile u Bordeaux i nisam ništa snimila, imamo točno 2 slike samo. Evo je to. Nemo mi samo naglasak, hoći molim. Napravile smo shopping. Matea. Ne mogu zatvoriti torbu. Di je zapela? Ne mogu zatvoriti. Vidi koliko mi triba odavde do ovdje. Priča ti malo s kamerom. A fuck, snimam tebe. Gledaš koliko si imao. Šta izgleda? Izgledaš koliko si imao s tom grbu. Top. Top. Mi smo bile u dućanu. Nakupovale smo se. Ne znam se vidi. Pošto smo s biciklama imali smo pravilo da smijemo kupiti samo koliko nas stane u ruci. I mi smo to pravilo iskoristile do max. Mi smo to pravilo poštovale. Idemo sad doma, ja ne znam kako ćemo mi izgledati. Mi doslovno nećemo doći do kuće. A koliko treba 20 minuti voziti? Kada je to malo? Evo ti, šiore. Bonjour! Evo nas u Bordeaux. Bile smo jučer, ali nismo ništa snimile. Slušaj, to moramo govoriti. Nismo bila jučer u Bordeaux. Idemo rentat skutere. Iako će vjerojatno, ne skutere, tako ih matac. Idemo rentat električne romobile. Jako počinje kiša. Iako počinje kiša padat. Ne, vidjet ćemo se s tim. Moram vam pokazat kako izgleda. A da mi ne samo skutere kasnije. Ja već znam kao budem uređivala, će sve biti drndavo. Promjena plana. Kiša je počela. Počela je kiša. Kasnije ćemo... Kiša obraneva se kirancije. To je to. Da vam se sviđa moja nova boja kose. Sad sam crvena. Ok, ljudi me gledaju. Ok, bok. To su ono najsladnije u restoranu. Mi smo išli u Francuske, idemo u talijansku spizu. Nema veze. I ovdje pričao talijanski, tako da čak i nešto razumijem. Da, restoran je, ne možete vidjeti, što je predivan. Preslatka. Mata, šta jedemo? Šta ti jedeš? Jedemo canales. To tako zapravo. Gledaju odvratno. Da i nije neki ono ukus bajni, ali okej, to je kao tradicionalno. Ja jedem palačinku sa nutelom iz Mistado. Ja bih snimila svoju palačinku. Mogu li ja snimiti kako jede palačinku? Ja znam da svih zanima kako izgleda kad Dina jede palačinku. Svi se pitaju. Sad ću vama pokazati kako izgleda kad Dina jede palačinku. Malo mi je neugodno. Super palačinka. Mi sidimo u kafiću. Trenutno je
6:30, ali ovdje je dan do 10 na večer. Samo do 11 bude sunce, predobro. Mada, gdje smo bile danas? Danas smo bile po centru Bordeauxa, svugdje smo bile. Vladali smo pre-Q dućane, bili smo masu nakita, NPR matching narukvice, pre slatke. Onda smo bili u najslađem talijanskom restoranu koji sam ikad bio. Mislim, mi smo u Francuskoj. Manistra, ipak manistra. I pričao talijanski tamo, Da. tako da je prvi put da smo nešto razumjeli šta se događa oko nas. Jer mi malo znamo talijanski. Da. Ja smo vidjeli a šta taj smo po Bordeaux, po uličicama, bilo je preslatko, ono ko Pariz, preslatke su uličice. Da. U četvrtak se ovdje vraćamo, u četvrtak cijeli dan zovu sunce, i tamo se baš veselimo, jer ćemo biti na romobilima, i tome se previše veselimo, to je bolesno ko se veselimo. Nadalje ćemo biti obučeni u ljetnu robu, jer mislim 7. mjesec je, mi barimo kada smo u jesen došli, ali okej, preživit ćemo. To je to. Uj. Mogu li ima nešto za mikrofon? Slobodno. Pozdrav svima, javljamo se iz Arcachona. Bili smo na plaži, jeli smo burgere i nismo ama baš ništa snimili. Zato što nam je bilo predobro i nismo imali kaj vodati kameru. I sada idemo na Dundupilo i tamo ćemo se penjati po Dini. To će biti ogromna pješčana Dina, mi ćemo se tamo penjati. Mislim, naša kondicija 0, ali ćemo pokušati. Javljamo se sa Dundupila. I tried to scream, but my head was underwater. Aha, evo kako je lijepo. Sam se sad sramotila. Ne. Evo ti ja držim. O, sad ti se sramotila. Yeah, she has. She's a YouTuber. We like to make videos together. Yeah, No, I'm not. Yeah, you are. No. Penjemo se i nemamo kondicije. Mata, kako si? Čekaj, pokaži dole pogled. Ili nemoj. Ma da, kako je? Moju kondiciju 0. Ali kao lipo je, ali je... Pjesak je mokar i hladan. Da. Dobar dan, javljamo se sa Dundupila. Ja sam Matero. Dina Teder. Došli smo do vrha. Predobro je. Mislim da je bilo sunčano, bilo bi bolje. Gazimo po pjesku, top je. Ali... Demonstracija. Ali da je sunčano bilo bi još ljepše. Ali dobro je. Ne, odjavljujem se, bog. Prije moja sam zakopana. Jan? Izgledaš kao Pajo Patak. Izgleda lipše izvanka nego iznutra. Evo nas na vrtuljku! Danas smo opet u Bordeauxu. Bile smo sad u restoranu, opet u talijanskom restoranu. Danas sam, ja mislim, zadnji dan u Bordeauxu. Možda. Trenutno na vrtuljku, pa ćemo ići voziti romobile. Ovo smo pokazali većine. Pokaži matching naušnice. Kupili smo matching naušnice, dičima slične, a slične su nam. Čekaj, sad ću vam pokazati moje. Moje su ovakve. Ovo smo sad mi na vrhu, vrh. Ova fontana je jedino što pokazujemo iz Bordeauxa. Idemo voziti romobile. Neću snimat kameru da se ne razbije, ali ako ko padne ja ću se potruditi snimiti. Ne mogu ja, to prebrza si. Moraš malo sporije voziti. Bilo nam je prezabavno, obišli smo cijeli Bordeaux i
I šta sad idemo raditi napoj? Manja, Dina, objasni što jedeš. Ja jedem, ja nisam nikad vidjela ovakvu kombinaciju, jedemo meso, ja mislim da je ovo sir proliven, salata i manistra. Sam došla u Francusku i samo jedem hranu za djecu. Doslovno. I to je to što mislim. Uživamo uz muziku. Da. Imamo živu muziku. Dinči. Imamo koktele. Moj koktel ima okus na dječje žvake. Tek mi gleda direktno u kameru, jedan. Čekaj, ma di smo? Kap Ferret. Šta ti se dogodilo? Znači, ja sam bila u restoranu i meni se strašila jagode i šlag. Ja nisam jela jagode i šlag. I moment, prije što mi trebamo dignit, lik baci konobaru, padne ogromna šalica šlaga i jagoda praznih po meni i to završi po mojoj jaketi, po mojoj torbi i po mojoj guzici. I ja nisam jela jagode i šlag da se ne bi ustrala. Ja sam se ustrala tuđim jagodama i šlagom. I sad se želi rasplakati. To je karma. Želim se rasplakati, mi se Dina konstantno ruga. I onda mi žena pomisla da još ostaviti u mašinu. Ko u restoranu nudi staviti jaket u mašinu? Trebala ti je da besplatne jagode i šlag. Jagode i šlag. Kad si se već šporkala. Kad sam već šporkala s jagodama i šlagom. Ajoj. Ali baš je lipo. Izuzev toga... Da, ja se vesim. Izuzev toga... baš sam proljetno napokon izašlo sunce. Danas se ne smrzajemo. I, mene niko nije mača. Najbolja atrakcija je da se mate mača. Doslovno. Aha, fino što. Nije Kap Ferret, lagala sam. What was the name of the place? Here? Lerba. To mjesto. Došli smo na plažu, nisam znala da ćemo ići na plažu. Nemamo robu za plažu, nismo znali da idemo na plažu, ali smo na plažu i mislim lipo je, baš je lipo, stvarno lipo je. Znala sam se kupala. Na oceanu. Na oceanu, negdje smo na oceanu. Ne znam. Dinči. Došli smo jest pravu francusku hranu. Da smo nismo ništa francusko pojeli. Jedemo burritose, jedemo tacose, quesadillas i baš je lijepo. Ali šema je prosto, baš ne slatko sjedimo na... To su ono Luisi sjedimo. Da, ali baš ono slatko je. A tamo je italijanski restoran. Tamo je italijanski restoran, smo svaki dan jeli, čisto na nje. Skoro smo i danas išla, čisto na nje bilo neugodno, toliko puta jest tamo. Bonjour! Di ćeš? Ne se slikaš. Nisam se ja javila. Da, Ma da se želi ipak javiti. Možda je malo pobjegla, ali želi se javiti. hello. Reci. Šta te muči? Idem se slikati. Idem se slikati. Dina me ide slikati. Ja idem slikati. Da mi je ne znaje skroz. 7 sati, brate. Imamo sunce dolazi do 11, neću stići Dina. A čekaj, kupili smo foie gras. Za sve gastronome. Foie gras. Foie gras. To smo kupili Nelč. Da, Nelč je dobila foie gras. Ja sam dobila čips sa klacinom. Bljak. Gurman. Drugo ne smijemo pokazati, drugo su nam pokloni. Matela smo predrage i napisali smo razglednice i sad ćemo ih poslati. Outres Departements International. To je to. To je naše. Nisu ove sve moje.
Hoćeš ti svoju baciti? Baci slobodno. Neć. Jedna. Vajta je dobra kćer jedinica. Znaš kako izgledamo? Kao vi kad idu na izbore pa ubacuju. Jedemo, pijemo, živimo život. Gladnice, uvijek smo gladne. Pričamo francuski. Znamo i reći lopta. Avali. La bal. Zna ja, ona ne zna. Ajde. Ne znam šta bi rekla. Šta uvijek moraš nešto reći? A moram. Baš si naporna ljudi, uvijek nešto moraš im govoriti. Znam. Zašto mi znam? Ovaj kaki. Nemoj to je cenzura, brate mene. Kao je zapokakala. La bal. Avaj. Okej. Ja mislim da se ovo zove škart. Ja mislim da ona je jako tužna što jedan čapar ne zna to pokazat nego da se pomakne. Evo nas na aerodromu. Uspjeli smo. Sadrali smo se, idemo doma. Da, umiremo od vrućine, aerodrom je krš. Nije da daje tenzija tuđe aerodrom. A brate, aerodrom je krš, nema klime, nema ničega. Kuante. Misliš da je Dilan kokain. Mateo su pregledali, još su joj borše pregledali. Doslovno, dali smo i torbu, mene, nije baš bilo lipo. Idemo doma, ovo je naše zadnje javljanje. Bilo nam je lipo. Bilo nam je prelipo, Bilo nam je super. Idemo doma. Da. Baš mi žališ doma, peteško mi padeš. Iđemo mi opet negdje. Stay tuned!